Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Papa Leo yongeye gusaba ko habaho ihagarika ry'imirwano muri Gaza nyuma y'aho abantu babiri bari bikinze ibitero mu rusengero rwa Kiliziya Gatolika mu mujyi wa Gaza bahitanywe n'igitero cya Israeli. Abayobozi bakomeye muri leta ya Ukraine barimo guhindurirwa imyanya mu mahinduka yambere akomeye y'abagize leta kuba intambara Uburusiya bwashoje itangiye. Perezida w'agateganyo wa Syria aravuga ko ikintu ashyize imbere ari ukurinda abaturage b'Abadruze mu gihugu cye nyuma y'aho Israel yemeje kurwanya ingabo za leta ya Syria zibagabaho ibitero. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi. Ana makuru tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Abategetsi bo mu burasirazuba bwa Iraq baravuga ko bagiye gukurikirana mu nkiko ba nyiri inyubako nini y'ubucuruzi yibasiwe n'inkongi y'umuriro ejo nijoro maze abantu barenga 60 bakahasiga ubuzima. Aka kaga karakaje cyane abaturage. Hari hamaze igihe hari impungenge ku mbuga nkoranyambaga kubisa nkaho nta ngamba z'umutekano zafashwe kandi ko nta miryango yo kunyuramo umuntu ahunga umuriro yari yarateganijwe muri iyi nyubako nshya y'ubucuruzi mu mujyi wa Kuta. Abategetsi baravuga ko abantu benshi bapfuye kubera kubura umwuka aho bari bahungiye mu bwiherero, kandi hari n'amashusho ya video yabonetse yerekana abantu bari bahagaze ku gisenge barimo batabaza. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Abanyagihugu bo mu mutumba wa Gasarara mu ntara ya Bujumbura baravuga ko batewe umutima uhagaze n'indwara izwi nka ruhonyabitoke geramiye cyane igiterwa cy'ibitoke kuri uwo mutumba. Basiguriye BBC gahuza miryango ko batakironka uburyo bwo kwikenura kubera ibitoke bivamo urwagwa biriko birahona. Basaba inzego z'igihugu gutorera umuti ingorane. Muri leta bo habashijwe iki gisata bamenyesha ko bariko baragira ubushakashatsi ku mibyaro mishasha ishobora guhangana niyo ngwara. Gasarara ni kamwe mu burere bw'u Burundi bwahoze bubonekamo ibitoke byinshi, bikaba ari nabyo byabeshaho imiryango. Ni inkuru ya Gildas Yehundi Mpondo y'Ubujumbura. Ibi bitoki kiratangura kikaduga hasi ukabona ibi bisiswa byacu biriko biruma hama hejuru ku mababi. Aha Maria Irankunda aba ku mutumba Gasarara namusanze mu mirima ariko aragenzura ibitoke. Bimwe muri vyo byaramaze kwandura ingwara izwi nka ruhonyabitoke. Urabona ukuntu gica cyama, ukuntu gica kimera nk'akantu kagahumbwa. Uyu ruhombo ruriho kuko umuntu aba yagiterageye yibaza ati ni inyungu y'umuryango. Urabona gica gihomba. Hirya yiwe gato hari Severena y'igihugu, uwundi murimyi atagifisa yacira n'ayamira. Iyo ngwara y'ibitoki bigwaye iri nko muri zone Nyabibondo yose, kandi bitereye ko nibi biterwa by'imyumbati naho mu bibe nuko aho ugiye gusoroma hasi usanga ibiterwa byose imyumbati iri hasi yarabotse. Gasarara ni umwe mu mitumba yo muri komine Nyabiraba intara ya Bujumbura yahoze yimbukamo cyane ibitoke bivamwo urwarwa, ariko ubu ibintu byarahindutse. Mu duce twinshi byarahonye. Irihona ryatumye akarwa gasanzwe gakundwa cyane n'abene gihugu gakena ku rugero rudasanzwe. Bamwe n'abandi basigaye bihereza impeke y'uburo. Nimwe mu miryango yigiye mu manza z'ubugeni igenda igemuye ino mpeke ishishiriye. Urugendo rwose barufata bishongora kubera umunezero. Ingwara yateye ibitoke mu Gasarara iremezwa n'umukuru w'umutumba Sylvie Niyonzima. Avuga ko byatumye n'ibiciro by'ico giterwa biduga rwose, ubukene bw'akarwa nabwo bwiyongera kwikena ry'ibinyobwa byishira hamwe Brarudi. Ibitoki bisanzwe muri Gasarara ni bike kuko n'ugifise urashobora kubona ceze mwako kazona kirahiye kuko cyafashwe n'ingwara yo gusha
twashaka gusaba ko bodutabara bakakura biya bintu byitwa ngo ni ubusara bwaye kuko abantu bose bavyenderaho kubura ico basoma bari bamenyereye kunywa akayeri canke musteri ivyo byose nta na kimwe kishobora kuboneka ino mu mitumba Gasarara. Mu gisata kijije guhangana n'ingwara z'ibiterwa bamenyesha ko bariko baragira ubushakashatsi kugira haboneke imivyaro irinda ruhonyabitoke. Edimo uwo bikundi akorera mu karere k'uburengero kageramiwe cane. Turakorana bwa mbere n'abasanzwe bagwiza imbuto n'ikigo Izabu kuvyerekeye kurondera imivyaro ihangana n'izo ngwara bizotuma umurindi w'ikwirakwirana y'iyo ngwara ya ruhonyabitoke bigabanuka. Bimwe mu biranga ruhonyabitoke imitoti irabenja ikisatagura imihanyu igahishira kandi igitoke kitarera. Nk'uko Edmo abisigura iyi ngwara irandagata n'ingoga. Uwutoye imbuto ku nsina isanzwe igwaye agenda atwaye umugera. N'igitungwa kiharishije canke inzuki zikaza kudaha bigenda bitwaye imigera. None umurimyi yovyifatamwo gute? Gukinga rero bwa mbere no kwahe nuko insina y'igitoke yamaze kubona ko ivyo bimenyetso aca abanza akayirandura. Hanyuma akaca yimba ikinogo akaca ryamikamwo bya bitoke byose yarandaguye. Ikindi gikorwa nuko yo kwirinda gukoresha ibikoresho dusanzwe dukoresha mu murima usanzwe ugwaye. Biba vyiza yuko imbere yuko agishira ku kindi gitoki agicisha ku muriro kugira ngo ubumara bwavuye muri cya gitoki ariko arakorera ko bubanze buhave. Uburere bugeramiwe cyane ni Bubanza, Cibitoke, Bujumbura Rirare, Rumonge na Makamba. Tugiye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'umugabane wa Aziya. Leta ya gisirikare muri Myanmar iravuga ko yisubije umujyi Kamara cyane wambuye inyeshyamba nyuma y'imyaka 3 bahanganye. Na Wungcho ni umujyi uri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Myanmar kandi uri ku birometero 40 uvuye ku kigo cy'ingenzi gihimyitozo ya gisirikare ingabo za leta. Ni intsinzi ya mbere ikomeye ku ngabo za guverinoma ya Myanmar kuva zagaba igitero gikomeye cyo gusubiza inyuma inyeshyamba mu ntangiriro z'umwaka. Igisirikare cyafashe ubutegetsi muri kudeta hashize imyaka irenga 4. Kuva icyo gihe kirarwana ku mpande nyinshi mu ntambara hagati y'abanyagihugu. Tujya ku mugabane w'Uburayi, abayobozi bakomeye muri leta ya Ukraine barimo guhindurirwa imirimo mu mahinduka ya mbere akomeye y'abagize leta kuva intambara itangiye. Ibi kandi biraba mu gihe ibitero bikomeje imbere mu Burusiya no muri Ukraine. Ni inkuru ya Charlotte Karaga mugezweho na Yvette Kabatese. Mu gihe umubano hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Ukraine ugenda uba mwiza, Perezida Zelensky yishimiye gushyiraho Yulia Sviridenko nka minisitiri w'intebe mu buryo bugaragara nko gushimangira uko gushigikirwa na Amerika. Uwo mugore afatwa nk'inkingi ikomeye y'amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro hagati ya Ukraine na Washington, ndetse arubashwe cyane n'abanyapolitiki bo hejuru ba Amerika. Minisitiri w'intebe wari usanzweho Denis Shmyhal we azaba minisitiri w'ingabo. Zimwe mu nshingano azaba afite harimo kwihutisha ikorwa ry'intwaro muri Ukraine, cyane cyane iz'ubwirinzi bwo mu kirere bushobora gushwanyaguza utudege tw'intambara tw'Uburusiya. Hagati aho umuyobozi w'umujyi wa Moscow avuga ko ingabo z'Uburusiya zarashe indege 3 zitagira dereva za Ukraine zashakaga gutera uwo mujyi mu masaha ya nijoro. Ejo hashize umuntu umwe yarishwe naho abarenga 20 barakomereka mu gitero cy'Uburusiya hafi y'ahari ibirindiro bya Ukraine. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango. Tugeze ku isaha ya 12:38 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Guverinoma y'Ubwongereza yemeje gahunda yo kwemerera urubyiruko rufite imyaka 16 na 17 gutora mu matora ataha, mu matora rusange ataha ku nshuro yabo ya mbere mu mateka y'iki gihugu. Ishyaka rya Labour riri ku butegetsi byemeje kuzabikora muri gahunda ndende y'ibyo ryasezeranyaga abaturage igihe ryamamazaga mu matora y'umwaka ushize. Leta iravuga ko ibi bizatuma demokarasi yo mu Bwongereza ijyana n'ikinyejana cya 21. Ivuga ko bizafasha kugarura icyizere no kuzamura demokarasi mu isi irimo kugenda ihinduka vuba vuba. Urubyiruko rufite imyaka 16 rusanzwe rwemerewe gutora mu matora y'inteko nshinga amategeko zo muri Scotland na Wales.
umushumba wa kiliziya gatolika Papa Leo yongeye gusaba ko habaho ihagarika ry'imirwano muri Gaza nyuma yaho abantu babiri bari bikinze ibitero mu rusengero rwa kiliziya gatolika mu mujyi wa Gaza bahitanywe n'igitero cya Isiraheli. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Isiraheli yavuze ko ibabajwe n'ikibi cyose cyakwibasira ahantu h'idini cyangwa abaturage b'abasivile badafite aho bahuriye n'intambara. Abantu barenga 20 bavuga ko bishwe n'ibisasu by'ingabo za Isiraheli uyu munsi. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Papa Leo yagaragaje agahinda gakomeye nyuma yaho umugabo n'umugore biciwe muri kiliziya y'umuryango mutagatifu i Gaza. Umuyobozi wa kiliziya yaho yavuze ko iyi kiliziya yaguweho n'igisasu kiremereye cy'ingabo za Isiraheli. Abandi barimo umupadiri uyobora iyi paruwase waganiraga kenshi na Papa Francis wabanjirije uyu bari mu bakomeretse. Amagana y'abakristu b'abayoboke ba kiliziya bakaba ari n'abanyamuke bahungiye intambara mu nyubako za kiliziya. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko kiri gukora iperereza. Ibindi bisasu byinshi byahitanye ubuzima biravugwa muri Gaza yose. Mu majyaruguru amakuru ava mu nzego zo kwa muganga avuga ko abantu bari barinze amakamyo atwaye imfashanyo, umugore n'umugabo ndetse n'abana babo 5 ngo bari mu bishwe. Dusubire mu burasirazuba bwo hagati. Perezida w'agateganyo wa Syria Ahmed al-Shara yatangaje ko ikintu ashyize imbere ari ukurinda abaturage b'Abadruze mu gihugu cye nyuma yaho Isiraheli yiyemeje kurimbura ingabo za leta ya Syria zigaba igitero kuri aba bayoboke b'idini ry'abanyamuke. Mu magambo ye ya mbere kuri televiziyo hejuru nyuma y'igitero gikomeye cy'indege za Isiraheli ku murwa mukuru Damas, bwana al-Shara yanaburiye umuntu wese uzashoza intambara kuri Syria ko azabyicuza. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Robert Patrick Misigaro. Asa n'uhanze ijisho igihugu kibanyi ca Israel, Ahmed al-Shara mu ijambo yashikirije yavuze ko abanyagihugu ba Syria badatinya urugamba kandi ko biteguriye kugwana mu gihe agateka kabo ko bakageramiwe. Abwira abanyagihugu bo mu bwoko bw'Abadruze bo mu gihugu ciwe yavuze ko leta yiwe yiyamirije ukugerageza uko ariko kose ko kubakwegera mu maboko yabo yise uruhande guhanze. Ibitero vy'indege za Israel vyejo vyasambuye igice c'inyubakwa ikoreramwo ubushikiranganje bwa Syria bujeje kwivuna abansi. Israel yarahiriye gusambura abasirikare ba leta ya Syria bagaba ibitero ku Badruze mu manuko bwa Syria, inasaba ko bahava. Nibizwi neza niba ihagarikwa ry'imigwano rishasha yumvikanywe ko mu mujyi wa Suida uri mu bumanuko rizokubahirizwa. Ariko iyi minsi iheze nigaragaje akaga gakomeye ku barongozi bashasha ba Syria gushika ubu mu gihe bagerageza gushimangira ubutegetsi bwabo hose mu gihugu. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso bwasheshe akanama gashinzwe amatora ko kubera ko busanga hari ugupfusha ubusa amafaranga. Umuyobozi w'iki gihugu Kapitene Ibrahim Traore yavuze ko aya mahinduka azatuma leta ibasha kugenzura amatora kandi ko ngo bizagabanya ijambo amahanga yari ayafiteho. Umwaka ushize ubutegetsi bwatangaje ko bwigije inyuma amatora kugeza muri 2029 kandi bunavuga ko buteganya gusubiramo itegeko nshinga rya Burkina Faso ngo kugira ngo rubanda rurusheho kuryiyumvamo neza. Kuva Kapitene Traore yafata ubutegetsi hashize imyaka 3, leta ye yahagaritse ibikorwa bya politiki kandi kumira n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Ivuga ko ikibanze hari ukwirinda ibitero by'inyeshyamba zigendera ku matwarakaze y'idini ya Islamu. Tukiri muri ako karere ka Afrika y'Uburengerazuba, Ubufaransa bwahaye Senegal ibirindiro bya gisirikare 2 bwari busigaranye muri icyo gihugu maze buba burangije imyaka 65 yarishize bufite ingabo mu bihugu bwahoze bukolonije muri Afrika y'Uburengerazuba. Gutahukana abasirikare b'Abafaransa 350 banyuma bari basigaye muri icyo gihugu bikurikiye icyifuzo cya perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye cyo guharanira ubusugire bw'igihugu cye. Mu kwezi kwa kabiri Ubufaransa bwakuye ingabo zabwo muri Cote d'Ivoire. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali, Burkina Faso, Niger na Chad bwirukanye ingabo z'Ubufaransa n'izibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi maze buhitamo gukorana n'Uburusiya mu rwego rw'umutekano kugira ngo bafatanye mu kurwanya inyeshyamba zigendera ku matwarakaze y'idini ya Islam. BBC gahuza imiryango saa 12:40 hafi 44 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico urunana. Stefano arashyize amenya irengero ry'umwenda we yaburiye ku kazi. Hagati aho Lopez na Mimi bakereye ibirori. N'urunana. Ariko ntugasakuze.
none se ni ngewe ko bikomeye koko. ntabwo urwego biri hari rw'ubifataho Stefan. ariko ushobora kuvuga buhoro mukobaje ntusakuze gutyo kandi ubona abantu bamaze kugera ku ishantiye bashobora kutwumva. Nagahinda reka nanjye nabuze ayo ncira nayo mira. Oya wowe komeza wihagarareho nk'umuntu w'umugabo nako w'umugore uzi kubika ibanga. Humura nanjye turi kumwe nzakomeza kukuba hafi. Ndihagararaho ntese ko Pascal ambaza byinshi kurinda nkabura icyo nsobanura. Cya wihagararaho nyine si cyo nkubwira se. Dore wagize amahirwe uri mu bagore bake bashatse abagabo barusha imbaraga. Ntajya gutesha umutwe cyane. Ujye wirakaza umuteni iki nk'ebyiri cyangwa eshatu ahita abona ko bitoroshye nyine atuze. Izo mbaraga zirwana waba uri mu makosa ukazibona Stefan. Nyine urirakaza ugahembera umujinya. Nahundi nukomeza kwiyoroshya azakomeza kuzonga nyine kandi ntabwo uzabona nyine icyo uvuga. Stefan ngewe ndabona ibintu twakoze rwose bigiye kudukoraho pe. Oya nta kudukoraho yewe nzuko nzabigenza bigakemuka. Ahubwo genda dore wa mufundi mukorana yaje atibaza impamvu nyine nakugomesheje. Sawa ubwo naho mukanya saa 6 tugiye mu karuhuko. Mukobwa ja Karame garuka nkubaze. Niko iyo si yasengeri yanjye wambaye. Singise ntuyibona nyine. Ubwo se sengeri yanjye wayitwaye uyijyanaye. Kuyambara hari ikindi se nayitwariye. Kuki se wayitwaye ntubimbwire? Uzi ukuntu nararanye umutima uhagaze ntubu wari utarasubira mu gitereko. Ubu si isengeri irahenze cyane ku buryo wayibuze ukabura amahoro. Ikibazo si uko ihenze. Ahubwo nibazaga umuntu watwaye agasengeri gashaje gasa nabi nkumva byanze bikunze nyine ari umuntu ushaka kunjyana mu bapfumu. Reka nta bupfumu ninjye wagatwaye ngo njye nkiyambarira. None se ko ari agasazirwa kuki utambwe ngo nkugurire isengeri nshyashya? Iyi irimo icyuya cyawe niyo nashakaga ahubwo bigenze neza wampa n'ubundi mwenda w'imbere nayambara buri munsi. Ariko mukobwa sha urumva udashaka gukomeza ikibazo kurusha uko cyari gikomeye. Ubwo Pascal abonye wambaye umwenda w'imbere wanjye yavuga iki koko? Pascal sara ubushuti mugirana bwihariye ku buryo yareba imyenda yawe y'imbere akayimenya. Nizere ko buri wese yarangije. Genda arangije nta gisigaye. Ariko rero ntibyumvikana Audencia. Leya yarwaye ko yiryamiyeho gutegura imihigo y'umwaka utaha nk'abandi. Simbizi directe wamubaza ikibazo afite nawe ni mukuru azi kwivugira. Nimwakire ibyanjye nateguye. Uragiye se? Hari ikindi ngomba kongeraho se singira ngo ni ibyo. Nibi nuko nashaka kumfasha ngo tuganirize Leya tumenye impamvu aryamye ku ntebe niba yanarwaye umfashe kumugeza kwa muganga pe. I'm sorry directe. Sigara umubaza agiye mfite izindi gahunda ngiyemo. Ni nayo mpamvu nateguye ibyanjye vuba kugira ngo ngende hakiri kare. Mureka agende directe ntabwo ndwaye kandi niyo naba ndwaye sindembye ku buryo ntakwigeza kwa muganga. None niba utarwaye kuki utakoze ibyo nababwiye? Ntabwo wabyumvise neza? Nabyumvise ko tugomba gutegura imihigo y'umwaka utaha. Ariko nyine byananiye kuko ntameze neza. None kuvuga ko utarwaye ufite ikihe kibazo? Ntabwo nakwirirwa nca hirya no hino rwose kuko nubundi byanjye na Chris byose urabizi. Nzi neza ko ari inshuti yawe. Ukumva ko kuba ukundana n'inshuti yanjye biguha uburenganzira bwo kwica akazi nkana Leya? Nimba ari nuko ubitekereza uribeshya cyane. Byo gutegura imihigo kimwe n'abandi bari murava hano ari ukuyimpaye. Ntabwo ibyo nabyitwaza ngo ndeke gukora akazi pe. Ahubwo icyabaye Chris mu minsi ishize yankoreye amakosa akomeye cyane ku buryo kubyakira byananiye pe. Ndafata ikaramu ngo ngire icyo nandika umutwe akazamo Chris. Nukwihangana ibyo mu rukundo bibamo ariko nk'umukozi ugomba gutandukanya akazi n'ubuzima bwawe bwite cyangwa se ugahitamo kimwe. Ubu se nahitamo iki directe ko Chris numva ntamureka kandi n'akazi kantunze nkaba ntakareka. Niba udashoboye kubitandukanya rero kandi ukabutanareka kimwe muri byo bizarangira nta na kimwe ukoze neza byose bigupfira ubusa. Ubunaniwe gutegura imihigo, ejo uzananirwa gutegura amasomo, ubucunanirwe kwigisha amasomo wigisha, urumva bizakuviramo iki se? Si ibihano bishobora kukuviramo no gutakaza akazi. Ariko Stefan iki se? Ngaho ufata raporo y'ejo umbwire batarakoze bose uko bangana. Urasaze Stefan? Ariko uzamenya ubwenge ryari mukobwa sha. Hanyuma saa nta karaveri waciye yavuye kuzana amazi. Buriya se niwe warubwiye ngo arebe muri raporo y'ejo? Namujijishaga yewe watibaza impamvu twaje kwihugika hano kandi abandi bakiri mu kazi. Ese ariko ubwenge we. Mbese kugira ngo yumve ko turi gutunganya amadosiye n'amaraporo y'akazi. Cyane nyine.
ubundi si ubu gukomeza kwihishahisha bizageza ryari ko amaherezo y'inzira ari mu nzu Stefa? wowe tuza wita umutwe ibindi bizikora humura. Umugore ufite umugabo ahangayikishwa no guterwa inda woshya ari umukobwa witwariye wabo. Erega ikibazo urakirengagiza kandi ukizi. None se sinakubwiye ko nari maze igihe narashwanye na Pascal tutakinoza amabanga y'urugo. Cyakora aho hantu niho hari umutego w'umushibuka pe. Umva naratangaye ukuntu Pascal utazi gusoma ntamenye kwandika yabashije kwibuka igihe duherukira kubonana. Ariko uzi igitekerezo ngeze mukobosha. Uzamugira umusazi umubwire ko yibeshye. Kuko atazi kwandika birumvikana ko ntaho yanditse nyine amatariki muherukira guhuriraho. Arabyibuka neza kuko ni nyuma gato y'ubunane. Sinzi n'umuntu yabwiye amwandikira iyo tariki ku gapapuro arakagendana ngo atazanayibagirwa. Ibintu ko bikaze turabyigwa butoramo dutemo kabyaramo. Tekereza amatariki abo bagabo b'inshuti za Pascal bamubwiye nzabyarira nagera. Akabona harenzeho amezi 2 cyangwa 3 ntabyaye. Urumva icyo gihe nzabigenza nte koko? Uzi ukuntu uzabigenza nibikomera. Uzamubwira ko utazo guteye inda. Stefano we wajya gukoresha ubwenge ariko ubuho sinzi ubanza ukoresheje ibirenge. Nuko uhise unca mu ijambo yewe ntarangije kukubwira icyo uzabeshya kandi gifatika. Ngaho mbwira ngo uteze yombi. Wowe uzamubwire ko watashye wasinze. Noneho wagera ahantu ku gihuru kubwe ugashaka kujya gukemura ikibazo. Hanyuma ukicara hagaturuka abagabo utazi bakagufata ku ngufu. Ibyo bintu mva Pascal yabyemera Stefa? Uzabihakana se avuga ngo iki? Gufatwa ku ngufu se ntibibaho. Hari ubwo azavuga ngo kuki wabyemeye? Nambaze impamvu ntigeze ntakangwa abaturage bantabara nzavuga ngo iki? Ariko Mimi, koko ushaka kungira umuturage wa cyane rero nawe urumva imyenda niriranwa mu mirimo ya nyogokuru ariyo ngiye najyana mu birori. None se ko nabonye udakunda Mini kandi ngiye nkaba nta wundi mwenda ngira utari Mini, ubwo ndagutiza iyo nkuye he koko? Ariko ubwo ndarinda nkutira imyenda y'iki koko Mimi? Iki? Ngiye nta myenda ngira cyangwa iki gikapu wagize ngo nyitwayemo amashuka yo kwiyorosa. Do kandebe ibi ni ibiki se? Gusa Mimi wibuke ko ngiye mfite ubumuga nambara imyenda ijyanye nuko nteye. Wow, very 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 nice. Umva aka gakabutura kanjye se karagusebya? Umva aka gaciko pa ni nkwe. Iyi ni papa wayinguriye nyine nayambaraga mba mu mujyi kwa masenge ariko nyine nkayambara mu rugo bisanzwe. Nyine wumve ngo no kuza ubu ngubu ndabacitse pe. Kubera iki surenze kubacika we? Sha narebye ndavuga nti mama na nyogokuru bari hariya nimbabwira ko ngiye mu birori n'abandi bana ntabwo bampuruhushya pe. Mitamo nyine kubibeta mbabwira ko nje kugusura. Se niyo mpamvu warinze kuza wayihishe mu gikapu? Urakira cyane rwose. Ni woroshye pe. Kandi rero nyine nabyo nugira ngo byari byoroshye. Nafashe igikapu maze kugishyiramo imyenda yose nyine njya mu gikari nyijugunya inyuma y'urugo. Ubundi rwose mukecuru mucaho nkaho nta cyabaye. Kuko urabizi rwose mama waba yagiye ku kazi. Ego mana ababyeyi banyu ko babakanira bagakabyara? Yego shani ko ababyeyi nyine b'abaturage bamera. Uziko nagiye kureba Claire nkasanga uw'ababyeyi be bamubujije burundu we. Ubundi se wavuka kwa Bushombe na Kankwanzi ugasirimuka gute? Reka twipangira uko tuza gusohoka nimugoroba twaka. Hahandi umusore wese ukurebye ari wihita avuga ati ndapfuye ndashize neza birarangiye. Umva yewe. Ngiye nta nubwo buriya numva nshaka kwemeza abasore cyane. Ubwo se waba wasohotse ntiwemeza abasore waba wagiye kuryoshya iki? Shangiwe ndashaka kubabyinira imiziki igezweho noneho. Fasha imbago yanjye imwe indi nayimanitse nkuko njye n'abandi bana nyine bafite ubumuga twabyitoza ku ishuri nizeho mu mujyi. Mwese murahita mubona ko abantu dufite ubumuga natwe dushoboye di. Kandi mu byo dushoboye no kubyina birimo. Ibi bibu bwa mbere n'ubwa nyuma ntuzongere gukora amakosa nk'aya kuko ntabwo nzakwihanganira. I'm sorry director. Asabye imbabazi rwose ndisubira. Nta kibazo rwose umugoroba mwiza. Kiraho urwo rugi. Yes titire. Yes master. Makuru ya Nyarurembo. Ugize ngo se si meza nubwo akazi kaba kamperanye sha. Akazi k'iki se ntimuri mu biruhuko? Ibiruhuko ntabwo bivuga kujya kuryama mu rugo. Ubu turi mu gikorwa cyo gutegura imihigo y'umwaka utaha akazi kameze nabi. Yewe abaganga tujya tuvuga ngo abarezi mwarakize kuko mugira ibiruhuko birebire none burya namwe muri nkatwe ntimuruhuka. Erega buri ikintu cyose iyo cyiswa akazi gitandukanye n'imiteto. Waba uri umurezi, waba uri umuganga, waba uri umuhinzi cyangwa ushinzwe umutekano. Burya nta na rimwe akazi kajya koroha. Niko bimeze kabisa. Andi makuru niriwe mu nama telefone
nayishyize muri silent mode none nsanze abantu mwese mwambuze koko niwe nari impereyeho kugira ngo numve icyo wanshakiraga. nta bikomeye nagushakiraga nagira ngo nkubaze amakuru yawe nareye. ngaho rero kwipanga se noneho afite ikihe kibazo? sha kwipanga yaje gutegura imihigo kimwe n'abandi kwandika biramunanira. mubajije ntese wagize ikihe kibazo ngo byose ni Chris. ariko noneho kwipendekeza wanjye azanankoraho avuga ko ari ngewe se gute kandi noneho akavuga ko ari ngewe wamubwiye ngo ntakore ibyo asabwa se. urumva ngo wamukoreye amakosa akomeye ngo ku buryo yajyaga gukora akazi kabatekereje wowe wumve ko umpamagaye aribwo agisohoka mu biro byanjye kandi yaje mu gitondo kimwe n'abandi. uwo muswa rero ngo yababajwe nuko yaje kundeba agasanga naragiye mu mahugurwa ntamubwiye rimwe aritora rero araza asanga simpari. ariko zuriya mukobwa wamuhaye ikikiri uzi ko gukunda rwa rukundo rw'amadayimoni wa muhanzi yaririmbye umuntu muzima aritora akajya kureba undi ku kazi batavuganye. nanjye nuko namubajije Norbert gihe umuha icyo ashaka rero urukundo rutaramusaza. ikibazo rero iyo ndebye imyitwarire ye urwo rukundo uvuze ndarukemanga Norbert nibaza niba ari rwo rumukoresha ibyo byose bikancanga pe. none se kusohotse Rope? Shamimi ibi bintu ni feke kabisa. ngo ibintu ni feke cyangwa ahubwo ni wowe wa feke? umva nta kintu rwose na kimwe gifatika kirimo. wowe urebye uretse inzoga zuzuyemo ikindi kirimo ni igiki? washakaga ko habamo igikoma cyinshi se? ibyo kurya ntabwo byakorewe hano mu gukoresha ku mpande bakabikuzanira. sinagutumirije burusheti n'ibitoki. ibyo kurya no kunywa ariko ntabwo ari byo by'ingenzi Mimi. none se icy'ingenzi ni iki mu birori nk'ibyo byo kwishimisha hagati yacu nk'urubyiruko? umuteguro niwo wangombwa Mimi. ibintu ni akavuyo rwose nta kintu kimwe kiri ku murongo. abantu baranywa ibiyoga n'ibitabi uko bishakiye rwose wagira ngo ubu si ibi nibyo birori twajemo koko. none se umuntu anyweye inzoga ye cyangwa itabi bigutwaye iki? hari ibyo baguhaye ngo nawe unyweho? umuntu anywereye ibitabi muri kariya gasaro kangana kuriya twese turimo urumva ntacyo bitwaye? wenda kuko itabi ryo ritumura umwotsi rishobora kukubangamira da, ariko se nk'inzoga umuntu yatse icupa ajya akinywera bigutwaye iki? kuki se abari kunywa batagenda ngo bicare ukwabo noneho natwe dushaka kwibyinira twibyinira? reka rwose ntunsebye Rope, reka ubuturage rwose. iyi bayita gala night, abantu baraza bagafata icyo banywa n'icyo barya ubundi bakishimisha. aha se ni mu kabari twaje kwicara? kaho nyumvira noneho n'imibyinire nayo rero ni akavuyo. umuntu ajya kwibyinira n'uwo baziranye ibihungu bikaza bibatandukanye bishaka ngo mubyinane kandi nta gahunda mufitanye. none se ubundi wowe urashaka kunyihambiraho ngo bigende bite? irekura umenyane n'izindi nshuti zitandukanye niki ibirori bimaze? oya ngewe rwose ntabwo ibyo ngibyo mbishaka. njye ndashaka kwibyinira none wari ikije kirambangatana cyagize ngo ngewe ahari ndi wowe gitangira kubyina kinyinjiramo numva nagihonda imbago mu mutwe. none se niba udashaka kubyinana n'abatipe urabyinana nande? umva abasisita bose bara nta wakwiteza kubyinana n'igikobwa rwose, kandi nanjye ntabwo nkomeza kubyinana nawe, ngomba kujya kwibyinira n'abajama hariya nkishimisha we. kaho nyumvira noneho niba ari ibyo noneho merekeza nitahire ibirori byanyu noneho mbivemo. mbure kwirira shongo ngo uherekeze ubwo se naba nazanywe n'iki? Mimi iki wanzanye none wanze kumerekeza ngo nitahire? hari ukwirukanye se waje ukajya shoko turi butahire rimwe n'abandi bwenda gucya? Ngoro Pezi mwihurizo arataha wenyine se cyangwa araguma mu birori atishimiye? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. nibo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa 4.
itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi. Amakuru yacu yandi mamutumvise hano kuri radio arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. Mwakoze cyane gutega amatwi BBC Gahuza Miryango.